Cha, bengilinde ukuthi omunye wenu uzawu-addressa le nkinga esinayo, kodwa ngiyanibona nonke nithulile. Sengithi angiyiveze ngobudala bami. Hayi, kunalabo sesi nabobhuti abasebenza eCheckers. Bahlale baphethe into engathi u-over noma ifoni, angazi kodwa nje kukhudlwana kona ngeke ube ifoni. Shuthi mhlambe ilento esiyibizwa ngo-over. Uyabona, kunalento nje abayiphathayo, beve babuka kuyo, bafike kwamanye ama-product bayikhombe lento bese lento ithi tutut, uyabona, bese balayisha kuma-trolley izinto ey'thengwe abantu online. I know isivinini abahamba ngaso labo bhuti nalabo sesi eCheckers, kuza-ke kwenzeka i-accident kuphume umphefumulo, sizake singcundane nabo kufe omunye wethu. No, ngoba ngiya-understanda ukuthi bona basebenza ngesikhathi ngale 60-60 yabo ukuthi kodwa nisicabangele phela nina yazi umuntu akugudle ngetroli uthi uyambuka solapha ugibele phezu kwayo uyantshuza. Hayi yena mani, ngathi kungabekwa mamaki, uyabona, kubekwe ama-sign ukuthi ningagijimi ngale ndlela. Siya-understanda nisebenza ngesikhathi, kodwa phela uma seniqhamuka sesize sisabe, asisathengi ngokukhululeka lapha ey'toro eCheckers ngoba kunale 60-60 and labantu abasebenzela i-60-60 indlela abahlale bagijima ngayo abanendaba nomunye umuntu. Hayi, ufike nje akhombele u-over wakhe lapha kule product ititita, awuthatha phonse phakathi umbona gibela kule trolley ngemumva ntshuza Nizosibulala. Kumele kufakwe ama-sign lapha ukuthi not more than 40 kilometers per hour ngoba nina nigijima kakhulu lapha, kuzake kube ne-accident ivele ezindabeni ngenxa yale 60-60.